Lokovela ndi madekwana hu tevhela mafhungo pano kha Belrani News vha tshi khou vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhasedzulusi vha ri hu na vhuṱanzi vhu fushaho malugana na vhushaka vhukati ha tshikafhadzo ya mufhe na u tshimbidzwa ha malasha kha ḽa Kattees Bay, Maryland ngei kha ḽa Amerika. Ngudo yavho yo wana uri hu na tshikalo tshi re nṱhesa tsha khaboni ntswu musi hu na muya u vhudzulaho u bva dubo lwa tshiṱitshini tsha zwikepe zwi hwalaho malasha. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Johns Hopkins University yo anḓadzwa kha Journal ya Air Quality, Atmosphere and Health. Kha bammbiri ntswa yo gandiswaho kha Journal of Ornithology, vhasedzulusi vha ri vho kona u sumbedza uri vhuḓifari ha u imba zwinoni zwa ḓaka ho rekhodiwaho nga zwirekodi zwa u thetshelesa ho fhambana na nḓivho yo gandiswaho tshifhingani tsho fhelaho. Vho sengulusa nyimbo dza tshaka dza 53 dza zwinoni zwa ḓaka u bva kha vhupo ha maḓana mavhili 56 nge kha ḽa Lower Saxony, Germany. Tsenguluso ya mibvumo i paḓaho milioni dza rathi yo dzumbulula uri tshaka dza zwinoni zwa ḓaka dzi na maitele o fhambanaho nga ḓuvha na nga khalaṅwaha. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Göttingen. A khou guma ngurali mafhungo fhano kha Belrani News, muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na uri tevhelela ri ri wanala kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana u dovha hafhu dalela siaṱari ḽashu ḽine ḽa vha ḽa Facebook hune vha ri wana fhaḽa kha Belrani News. Vha nga ḓi tou ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhalela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u hwelekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swida kha sia ḽa masheleni. Belrani Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranibrands.co.za. Belrani Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.